Muraho inshuti zacu, inshuti z'u Rwanda, banyarwanda banyarwandakazi, ubu tubagezaho indwara tuvura, indwara za diyabete, indwara za hypertension. Uyu munsi mu kiganiro cyacu kuri Hindem Polyclinic, ikigo cy'ubuvuzi, tukaba tubakangurira gukurikirana ikiganiro cyacu kuri diyabete, uburyo ki tuzivura n'imiti tuzivurisha, mukaba mubona iyo miti ahangaha. Ni karibu rero kandi turabishimiye, ni karibu rero kandi muyoboke ibigo byacu aho biri hose mu mashami hirya no hino mu gihugu, hanyuma muvurwe kandi mukire diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Diyabete, ubundi diyabete ni iki? Umuntu arwara diyabete iyo impinduro ikora umusemburo wa insuline inaniwe kuvubura uwo musemburo, cyangwa se umusemburo ivubuye ntukoreshwe n'umubiri uko bikwiriye. Habaho amoko atatu ya diyabete y'ingenzi. Hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere, iterwa n'uko impinduro ikora insuline itayikora, hakaba hataramenyekana ikibitera. Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri yiterwa n'uko impinduro ikora insuline ikora nkeya, cyangwa umubiri ukaba utayakira neza. Iyi ikaba iterwa hanini n'umubyibuho ukabije. Naho ubwoko bwa gatatu ni diyabete iboneka mu bagore batwite kandi batari basanzwe bafite icyo kibazo mbere yo gutwita. Ibi ni bimwe mu bimenyetso by'ingenzi bya diyabete. Hari ukwihagarika cyane bidasanzwe, kugira inyota nyinshi cyane idahagarara, inzara idasanzwe niyo waba urimo kurya, umunaniro ukabije, kutabona neza, ibisebe bidakira, guta ibiro, cyane cyane kuri diyabete yo mu bwoko bwa mbere. Dore bimwe mu byo ushobora kwitwararika kugira ngo bitagukururira akaga ko kurwara diyabete: kunywa itabi, kunywa inzoga bikabije no kudakora siporo. Ubufasha rero mu kuvura indwara za diyabete n'umuvuduko w'amaraso mukaba mwabusanga muri iri vuriro Hindem Polyclinic ikorera ubuvuzi Kimisagara kuri sitasiyo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu umwe kuri babiri barwaye diyabete aba atazi ko ayirwaye. Kandi n'indwara zikira kuri iyo nimero diyabete itavuwe neza ishobora guteza ingaruka zirimo nk'indwara z'umutima, iz'impyiko, uburemba, gucika ingingo n'izindi. Kuri kw'Imana turazivura kandi zigakira. Karibu mwime amatwi rero aratuma mutivuza, mwime amatwi abantu bose babaca intege babwira ko izo ndwara zidakira. Twebwe turazivura, abantu tumaze kuvura ni benshi cyane kandi turabahamiriza neza ko tuzivura zigakira. Ni muze, ni karibu, ni muze tubavure ubwo burwayi. Abantu bavuga ko budakira, indwara zitavurwa n'imiti ya kizungu, indwara bamwe mu bavuga ko nabo babeshya ko bavura batazivura. Twebwe mu kwezi kumwe tuguha icyizere nakuka ko uba wakize cyangwa se ko zigiye gushyira mu maraso.